tena kuna zile sehemu ambazo tunaita ni gambling sites, mahali tuko na rotos. Hizo ni sehemu ambazo tumeweza kuangalia na tumeweza kuhakikisha kwamba kwa ile mpango iko mbele yetu, hapo tutaweka askari wa kutosha. Na cha muhimu wakati huu, kitu tumeamua ni kwamba wananchi wetu wawe makini kabisa, kwa sababu huu ndio mzimu ambayo wahalifu ama mikora wanataka kutumia hii nafasi na wao pia kujitafutia pesa ya kusherehekea Christmas. Na tena niseme ya kwamba huu ni wakati ambao wanafunzi wetu, watoto wetu wako nyumbani. Tunataka kuhimiza wazazi wakati huu wahakikisha kwamba wamejua watoto wako wapi. Tukijua ya kwamba watoto wetu siku hizi wanapenda kwenda sehemu za starehe, wanapenda kwenda kucheza kwa vileo mbalimbali. So kitu tunahimiza ni wazazi wahakikisha wamechunga watoto wetu. Na kitu kingine tumesema ya kwamba tumeanza msako ama crackdown kuhakikisha all our gambling sites tumefunga.